खुरुमजरी SKTV न्यूज़ पर येंबिरिबा पुमनमकपु मेरिना ओइनामना तराम नोकचरी अहानबदा मरुओइबा पाउ पिजरी सेंटर द वारी सानरबसु खुलाई पाइबा कुकी सिंगना मणिपुर द मफम होंग होंगदुना नोंमै कापा लेप्त्री कुकी न कापलकपा नोंमै मरुदा पानबदगी मौ नहा अमा लेखिद्रे लमदम असिगी येलहो फुरुप सिंगी कल्चर न मणिपुर की कल्चर नि मैतै की कल्चर खक्तना लमदम असिगी कल्चर ओइना सक्ताकपा यारोइ हाइना राज्य सभा की MP सनाजाउबा लेसेंबना फोंदोक्रे मणिपुर दसु नेशनल लीगल सर्विसेज डे लिसिंगनी कुनमरी पांगथोक्रे मिपुम खुदिंगमक अचुंबा वायल फंगनबा लेमना लोगी मतेंग लौबा याइ हाइना चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुलना फोंदोक्रे अमसुंग खुंदा सिंदुना लेरिबा मितोप हाना खंदोक्तुना मसागे मरंगदा हलंद्रिंगैदा मिकोक थिबा मदी डिलिमिटेशन की थबक तौफम थोकते हाइना MMTU ना फोंदोरकली मालेम की मफम अमा हेक्तदा येंगबा यारबा मणिपुर की अहानबा OTT प्लेटफॉर्म SKTV बु सपोर्ट तौबिबगी दमक पुमनमक पुथागचरी हौजिक पाउ संदोक पिजरी दिल्ली द चतुना लमदम असिगी मियाम की लुचिंगबा सिंग याउना सेंटर की लुचिंगबा कयागा मणिपुर की इरांग असि लोइसिनबा होनरबसु खुलाई पाइबा कुकी सिंगी थवोंगदा अहोंगबा अमत उबा फंगद्री मतम खरा तुमिना लेरुरबा मतुंग ngasi लौबुक्ता लौ सुदुना लेजबा नुपी अमा कुकी न कापलकपा नोंमै मरुना पानबदगी मफम अदुमक्तदा लेखिद्रे ngasi की थौदोक असिगी मतंगदा लमदम असिगी मियामना पेंदबा अमदी असाउबा कया फोंगदोकनरकली थौदोक थोफमदगी फंगबा पाउगी मतुंगिना ngasi की थौदोक अदु बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कुंबी एसी के मनुंग चनबा साइटोन वाथलंबी हाइरिबा मफम अदुदा थोकिबनी ngasi अयुकी पुंग 13 तारकपा दुवाइदा वाथलंबी लौकोलदा थबक सुरिङैदा लौकोल अदुगा नक्नना लेबा दाम्पी रिजर्व फॉरेस्ट रेंज की सिंगथक्तगी कुकी मिलिटेंट सिंगना नोंमै राउंड कया मसिंग खंगदना कापसिलकपदा मफम अदुदा थबक सुदुना लेरिबा मियाम अदु थवाई हिंगनबा चेनकी हाइरि कुकी गे नोंमै मरुना पानबदगी लेखिद्रबा मौनहा अदु साइटोन ग्राम पंचायत की वार्ड नंबर 6 वाथलंबीदगी सापम सोफिया सही कुनमापन मपुरोइबा सापम दयानंद कवि लेखिद्रबी असिगी मचानुपा अनिगा मचानुपी अमगा लेहौरी हाइरी सोफिया की पुक्चेप्ता नोंमै मरु अमा पानबगा लोइनना सेगा मयादा पानबा नोंमै मरु अमना थबाक्ता फाउदोकी हाइरी पावदोगी मतुंगिना ngaihak leiraga कुकी सिंगना नोंमै कापलकपा लेप्त्री हाइना फोंगदोरकली ngasi की थौदोक अदुगी मतंगदा मनाक नकपदा लेबा BSF की माइकैदगी मतिक चाबा थबक लौखत खिदबगी मायोक्ता मफम अदुगी खोइसाउनरबा मियामना सोफिया की थवाई याउद्रबा हकचांग अदु मियामना BSF कैंप मनुंगदा पुसिंदुना थमली मिहाटपा पुथोक्त्रिबा मखै असि बहकचांग पुथोकपा यारोइ हाइना खुंजा सिंगना खोंजंग संगसिली नाकलमरोमदा सेंटरना थारकपा सिक्योरिटी फोर्स लेना असिगुम्बा थौदोक थोखनबा अमदी लेंगाकनसु तुमिना अदुमक येंगदुना लेबा असि मियोय कयानो सीबा येंगबा पामलिबा असि हाइना हंगनरकले अगी इचा इमौजे हातपा मी हातपा दो पुथोक्त्रिबा बौ आई इमौजे ngasi yumdasu puchiloi aduga postmodern tawda pubasु यारोय अदु ngasi नहांगै मतमदा ngakpi raga ngasi ngakpi driba lau suba chatpa icha imau jingje leita laira ngaktani aduga jing ngak chu ngakpi dana moina leigiba mi do lokhokpa chatpa changba matamda moina changa kanoina nongmai tamakpa manaw nupa jina lokhokpa changge na haiba kanda moina nongmai tamaga tanthorokpa icha nupa do hojik kappaga mathamoi chokna leiri aduna sarkarna miyeng changbiro haiba je kaya kaya rak hai grabani mi hatpa do hojik muk puthokpiro aduga ai imau je laugani लमदम असिगी येलहौ फुरुप सिंगी कल्चर ना मणिपुर की कल्चर नि मैतै की कल्चर खक्तना लमदम असिगी कल्चर नि हाइना सक्ताकपा यारोइ हाइना राज्य सभा की MP निंगथौ सनाजाउबा लेसेंबना फोंदोक्रे मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑडिटोरियम हॉल दा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर न सिंदुना ngasi कल्चरल कम लिटरेरी मीट लिसिंगनी कुनमरी की थौरम पांगथोकी थौरम अदुदा सरुक याखिबा सनाजाउबा लेसेंबना हाइखिबदा इंडिया दा यूनिवर्सिटी कया लेरबसु यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर दी अहुम खक्ता
leiri madugi manungda state asida leiriba Manipur University of Culture asina ani subani Manipur asi hiram kayada sotharabasu sana khotnaba amadi culture gi lamdadi kanabu su kiba leite Manipur gi culture asi chawkhatnaba honabada tampaki culture khak mahut sillaga chawkhat payaroi lamdam asida leiriba yelhau furup khudingmak yokhat pachangi lamdam asigi yelhau furup singi culture na Manipur gi culture ni maite gi culture khaktana Manipur gi culture ni haina saktak payaroi MP na makha taraduna pikraba state ase chahi lising manga gi puwari leiraba lamdam amani haina parliament ta puthokhibasu leire malem gi miyam na khangnariba polo masana lamdam asidagi hawkhibani adumoinamak atop state singna makhoi gi leiramdaba puwari kaya leihallakna bahonai miram gina leizaram puwari sing hengat hanaba honari aduga aikoi gina masing hantha hanaba oina honarabra haibagi jingnaba lei amaromda Manipur University of Culture asida mahairoi lising aniromna admission tawduna mahairoi masing yamna mahai tamlakli University asigi lam leiramdaba adu Imphal East ki manung chanba wakhada lam eka chama tara sinarakre University amagi leifam thokpa infrastructure sing semgatnaba lengakna honari University asibu Sanaba Center dagi Senthang Kaitharakpasu laikre Masigidamak Manipur lengakta thagat pafongdokli Manipur University of Culture Book Central University of Culture onthoknaba State Cabinet ke mifamna Center da taksinaba warep lawkibasu laikre haiki ngasigi Thauramadu Manipur University of Culture gi Vice Chancellor Professor Paunam Gunindro amasung saknairaba filmmaker Aribam Syam Sarmasu sarukyaki amadi University asigi mahiroi singna nat ki oiba jagoi isai singsu utke Ayi bawna di leramdaba aduga chinbungda khudam oiba yaba evidence leiba pot mayam amai khogi lei aduna ikon heta aikoi gi itihasi civilization sahi lising ani gi haibase ai kitang puning da ai nungai jade migina leiramdaba si leihalaga itihas sem sahi yankai gi itihas se sahi yankai hapchalaga sama sangdo hol aikoi gi na sama sangamado kakthalaga sahi yankai ni hai tungda lakadaba mirol sina warulok masi aikoi section na mayamda leiramdaba da ikona hajin si haibante sinthi si haibante यारिबम मखै मसी पथक कुमसी अखोइगी मणिपुर की संकृतन मालेम की थापता हुजी यूनेस्को ना इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की मनुदा चलहनबिदुना असोबो फिदा मकल्लिबो 16 फाइनेंस कमीशन की हिदुबा टीम ममा मो चेयरमैन लीड तव लापदु स्टेट गेस्ट होइना अदु स्टेट डिनर तरोगा कल्चरल प्रोग्राम तो मतमदा निकोइगी रास लीला कुले मकोइसी अंगपो मोइना ये जगोई दुदना कृष्णना सेलेबा गोपी सिंह सेलेबा ड्रेस मसु मोय अंगपो मोइनी ओजा पुंगे बिसिंग पुंग चोलो makhoi naga pung cheraga chap manana koi koyet lang thol pagi ga tawdo ekta moidi kari no moina khalga chat atai dai koina khara sothara su culture amasung akoi sana khona gudi Manipur na kiga da bam to leite nai hajiri National Legal Services Day lisingani kunmari ga mari lenana Manipur Legal Services Authority na Free Legal Aid Awareness ki saruka moina ngasi wakathon chatkre wakathon adu Manipur High Court ki Chief Justice Siddharth Mridulna Chingmairong de leiba Manipur High Court Complex tagi lamthaki amadi Lamphel Court Complex fauba khongchadadu chatke wakathon adu da Manipur High Court ki judges judicial officers bar gi member amadi masalsa gi officer amasung staff singna sarukyaki empowering justice accessible legal aid for all haiba thimda pangthokhiba tawram ga mari lenana Manipur High Court ki Chief Justice Siddharth Mridul Nahai mipum khudingmak achumba wayal fangnaba lemna logi mating lawba yai haiba si khangmina batangai fadi haiki ngasi gi khongchada si India amadi malem pumbada pangthoknabagum Manipur High Court na sinduna pangthokliba National Legal Services Day lisingani kunmari asida kanagumba miyoi amadi sotharaba kanglup ki miyoi singna achumba wayal fangnaba honabada matik chaba amasung free legal aid ki khudong chaba piri haiba paujel piri masi constitutional rights ni haiba paudam puba khongchat ni fogdoki We want to provide free and competent legal aid, right? And this is the day on which it came into force. So we celebrate this day all over the country, in every state, in every city, in every district. The idea is to tell the people, particularly those who are consumers of justice and those who belong to disadvantaged sections as defined in the Act, that you have access to justice
and that we will provide you free legal aid and competent legal aid. That's what it's all about. This is to remind people that they have a constitutional right to legal representation. Manipur State Legal Service Authority Masal Sagi Makhada District Legal Services Authority Imphal West na susinduna ngasi National Legal Services Day 2024 thoram pangthokre numida siga mari lenana Legal Awareness Program Outreach Camp Capacity Building Program na chingba thoram Imphal gi Uripok te leiba Choirap Court Complex ta pangthokhi ngasi gi thoram adu da District and Session Judge Imphal West su oiriba Dalsa Imphal West ki Chairman Yumkham Rothar amadi Dalsa Imphal West ki Secretary oibaga loinana Chief Judicial Magistrate Imphal West Asem Taruna Kumari na maru oiba mithung oina sarugyaki loinana Judicial Staffs ambagi members singnasu sarugyaki hairi Manipur da logi wangmada mapandagi changlakpa mitop amasung miyan lak kaya na khunda sanduna leiribasi hana khandoktuna masagi maramdamda halandringaida mikok thiba amasung delimitation gi thabak amata tawfam thokti haina maitai tribe union MMTU na thokpa cherolamana haire union asigi organization secretary na asi thokpa cherolamana delimitation tawdringaida masagi maramdamda minority taraktuna masagi hakpumnamak namthabiraba furubasi kanjanana bagidama Maitai bu Indian Constitution ke Article 342 Clause 1 Makhada Scheduled Tribe List ta Hanna Yauhanduna Protection PU Hauzik Mitai amasung Kuki gi akan balanna Kangkhong Tribe marak asida karigidamak mikok thibagi thabagasi taha tawdaba yadi haibagi firip lawraklibano masi India gi aron ba agenda amagi makhada tawribra haibasi leibak miyamna chawna chingnaba fawi hairi Manipur bu kumjali singa machamapan nifumapan da India ga merger agreement tawkhiba matamda agreement adu ki Article 8 ki Clause 3 da India lengak na Manipur da akhanaba khudong chaba pigani haikhiba adu ngasi di mitop miyancha singi hithangfam ama oheliba asira hainasu wahang hanglakli Manipur gi luraba tanfam asida miyam CSO singna Manipur kaiba yaroi haiba kholaw asikak lauduna leiba yaraktraba matam oire yelhau mimitai singi political demand kari na oigedage furubasi mutkadabagi ngak yoraba matam asida aikoina kari khongthang lawgadage haibasi khangfam thoki haina makha tarakli Tha asigi tang tarukta sugnu ACG MLA Kangujam Ranjit amadi Lok Sabha gi MP Professor Bimol Akoijamna wangu amadi kumbi area da leiriba relief camp singda miyamna karamna leiri makoina narak yeglakpa matamda kamdauri angang singna karamba phibamda lairik tamlibagi haibagi matangda khana nenabagi khongchat adubu kumbi BJP mandalna relief camp sing aduda changsangduna namfu safu tawduna sengdokadabani hairibasi kumbi BJP mandalna Manipur gi irangasi lotion haningdabagi apamba fongdokpani haina kumbi gi INC gi hanagi mirep Dr. Romesh Khangembamna fongdokre ngasi Manipur Press Club ki Thangjing Hall da pangthokiba pau mi singa unaba amada mahakna makha taraduna miyam gi mihud haiba sidi miyam na waraba matamda laktuna miyam gi isu singda chatminaba tabani asuk kuiraba chahi amaga thanipal suraklaba si fauba Manipur gi irang asi loishina ba khona dribasi karigino haiba si miyam na nainaba mathau tai haina fongdoki loinana hauzik India gi Prime Minister Narendra Modi na Gujarat ta kumjali singani supna anida Chief Minister oiringaida Gujarat ta su Kanglup ki irang thoki adubu irang asi nimit humnida lakshan khibadugumna Manipur dana tawdriba karigino haina su fongdoki Howjik displaced persons in the Bakuna Ladiba, Mukuna Pangiba Kutung Sabasi, BJP MLA Maranate, Manipur government Maranate, Miam Maranu, government Pachaya Matati Tarapunati, Kui Miam Gipanga, Sahiam Gatanipan, Hena, that's even Lanong to the Manipur Ladiba, Natraga, Barsakan, Manipur Tui classics, Kai, Takuka Highway, Kuparam, and Hong Wahang, Masiki Wangi, Hungumatan Masi, Rantigo, Maga, Egaport, Ranti, political affiliation, Tongale, Habiki party, Tongale, Habiki, Masi Ranti, mean to put some folk. Aduna, howjik leiba Manipur irang asi akoi bharat sarkar yerekpa pungon gi matungina jagoi saba Manipur leiba sarkar na aduga leiba MLA singna Manipur gi sarkar na chimis na yerekpa pungon gi matung inna jagoi saraga leirgadi hantak yang ki doksin su angamo BJP kumi mandal na relief camp khudimokta changaga Professor Bimol amasung honorable MLA ke Ranjit na laambadu madugi matanga chendungna baina namfu sapu tawuna takpadi howjik leiba irang se kumbi BJP mandal irang ki doksin ningde haibadu mayek chen ta
खुराई लाइरिकेंबम मनिंग लेकाइदगी माइबम प्रेमकांत कौबा मियोय अमगी युमदा ngasi long tailed broadbill कौबा उचेक अनि चंगलकपदगी तेक्ता कायदना कल्लबा मतुंग कंगलादा थादोक्रे हाइरिबा उचेक अनि असि कल्लबा मतुंग मनिंग तमना पाइजखिनबा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कमिटी WCC के सेक्रेटरी खेत्रिमयुम जॉनसन सिंह अमदी फॉरेस्ट बीट ऑफिसर कोइरेंगई थॉमसन हवाईबम गलोइनना कंगलादगी थादोखी असुमना युमदा चंगलकपा अतांगबा मखलगी वाइल्ड लाइफ सिंहबु कनबिदुना मनाक नगना लेबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस दा पाउ पीरगा अमुक हाना मसागी लेफमदा हंजखिनबा होनमिनसी हाइना WCC के सेक्रेटरी खेत्रिमयुम जॉनसन सिंह ना फोंदोरकली लेबाक मियाम गी मांगखिबा निंगतंबा अमुक हना हंजिन हंदुना इरमदमसिदा निंगतंबा चौखटपा अमदी मानब खुनाई अमा लिंगनबगिदमक लिसांग सेना चथरकलिबा निंगतम यावो लांथेंगदा थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा अथौबिसिंगबु निंगसिंगदुना कुमसिंग लिसिंग अमा चमापन हुफुतरा मापन नवंबर 12 प्रीपाक अमसुंग मसिगी लानमी संगलुफ रेड आर्मी RA ना लेप्तना पांगथोक्तुना लाकपा अथौबुसिंगी निंगसिंग नुमित हंदक चहिगी ओइनसु लाकलिबा तांग 12 दा पांगथोक्लगनी हाइना लोन थिंख्रब लालहौलु प्रीपाकना प्रेस थोप चेरोल मना खंगलकली लोनना नुमिदा सिना लाकपदा निंगतम यावोल इहो असिगिदमक्ता थवाइना पोंथा पीख्रबा अथौबा अथौबी पुमनमक्ता प्रीपाक अमसुंग मसिगी लानमी संगलुप रेड आर्मी RA ना कोकनोना इकाई खुमनबसु उलकली लुबसिगी पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा गी चार्ज दी अफेयर्स लेबाक ngakpa luwang na thokpa cheroduna makha taraduna numid asida makhal amatagi haraw kumhai tawbidana ba amadi numid asigi numidangda miyam na yumthong khudingda maira katpi bagaloinana leikhidra अथौबा अथौबी सिंगी निंगसिंग खुबम सिंगदा लई अमसुंग मैराकत पियु हाइना पाउजेलकली US द लईबा चिन कुकी जो फुरुकी अपुनबा मिफममा चही असिगे सेप्टेम्बर 3 दा US के इंडियानापोलिस दा पांगथोखिबा थौरम अमदा मिजोराम के चीफ मिनिस्टर लालदू होमाना चिन कुकी जो फुरुफ की ओइबा लेबाक अमा सेमबगी वाफम मीडिया दा रिपोर्ट तौनरकलिबा सिना वेश्यालम दंबु मचे ताहनबगी खुजिन थौरांग अमा मतम खरगी ममांगदगी लेरब्रा हाइबा वाफम अमा थोरकले लालदू होमागी वाफम असी तसेंगनमक इंडिया के सोवरेंटी यूनिटी अमसुंग इंटीग्रिटी दा अचौबा असोकपा अमनी हाना IPS ऑफिसर अमा ओइरमलबा स्टेट अमगी चीफ मिनिस्टर अमना वाफम असी खंगददुना हाइबनी हाइनदी लौफम थोकते महाकी वाफम अमसुंग थबक असिगिदमक लालदू होमाबु अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लिसिंग अमा चमापन हुफुतरेट अमसुंग नौना चटनबा हौख्रबा भारतीय न्याय संहिता लिसिंग अनि कुलुमदोइगी प्रोविजन मखादा थबक लौखटफम थोई मसिगी सुमथक्ता लालदू होमागी वाफम असिना बांग्लादेश अमसुंग म्यांमारगा इंडियागा लैनबा मरीदसु सोखनगनी हाइरी जोसुआ कामई कौबा नोनेगी कामबिरोन पुइलुआन खुंदगी रोंगमई फुरुपकी मियोय अमा कैखु कबुई खुल गेट फादुना मियोयबगी हक खोंगाउनबा थबक तौखिबगी वाफमगा मरी लेनना लोन थिंख्रबा सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी सोरेपा कंगलेपाक ने मियामदा वाफम थमलकली लुबसिगे पब्लिसिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी MCI फबिना ngasi प्रेस तथोक पचेरोलमना येलहौमी फुरुप ओइना लमदमसिदा चही लिसिंग कया लिसांग सेना खुंदा मिनर रगलिबा रोंगमई फुरुप की इपा इपल इमा इबेल इचे इचल इचिलिनाव पुमनमकी मफमदा रोंगमई फुरुप की मियोय असिगी मथकदा चथरखिबा मियोयबगी हक खोंगाउनबगी थबक असिदा सोरेपागी लुपलोय चेनरमलिबा असिगिदमक लानख्रे अमदी सोयख्रे हाइना सेंगदोरकली सोरेपाना कंगलेपाक मणिपुर की येलहौमी पुमनमक इकाई खुमनजै अमदी असिगुम्बा फुरुप मसेल लाना खनगदौबा वाफम पुमनमक्तगी पुन्ना सेक्शन मिनसी लुप की मिंग सिजनरगा मसा नुंगाइनबा हुरान खुटपु सेमगतुना लुप असिगी वाखलोन अमदी मियामगी मायोक्ता चटख्रबा खाबा अमदी महाकी हुरान खुटपु असी लुप असिगी चना कांगलोनगी मतुंगिना पिफम थोकपा चेराक पिरगनी मसिदा मियाम अमदी यावो लुपुमनमकना पिबिरकपा वाखल मिटेंग खुदिंगमक सोरेपाना तरामना ओकनी खाबा अमदी महाकी हुरान खुटपु असिगा नगनरंबा अमदी नगनरिबा मियोइसिंग लुप असिना थिगतली मखोय खुदिंगमक हाइरिबा हुरान खुटपु असिदगी थापतोपियु अमदी समनबिगनु हाइना खंगलकली
ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 8 ꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯖꯨꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯖꯥꯏꯔꯣꯟ ꯈꯨꯜꯗꯒꯤ ꯉꯨꯔꯊꯥꯟ ꯁꯥꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯖꯣꯁꯥꯡꯀꯤꯝꯕꯨ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯄꯨ ꯖꯣꯃꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯟड ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗ CRPFꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯦꯟꯗꯦ, ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯖꯣ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯦ, ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯊꯝꯕ ꯆꯔꯨ ꯐꯨꯗꯤꯠ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯗ ꯃꯩꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯂꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯊꯝꯕꯥꯜꯅꯨ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯏꯔꯣꯏꯄꯥꯠ ꯂꯧꯀꯣꯜꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 8:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯆꯔꯨ ꯐꯨꯗꯤꯠꯇ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝ ꯏꯔꯣꯏꯄꯥꯠ ꯂꯧꯀꯣꯜꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯛꯄꯅ ꯃꯁꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕꯅ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ 153 ꯔꯣꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯄꯥꯔꯞ ꯇꯧꯏ꯫ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯁꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯤꯔꯦꯜꯁꯪꯗ ꯊꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯟꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯗꯦꯊ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯏꯔꯤꯜꯕꯨꯡ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯅꯤꯂꯀꯨꯃꯥꯔꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯝꯕꯕꯨ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯐꯦꯁꯣꯛꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯂꯨꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅꯇ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ꯫ ꯃꯍꯩꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ ꯐꯪꯍꯟꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯂꯨꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯍꯤꯜꯁꯇ ꯆꯤꯐ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯔꯥꯝꯉꯥꯅꯤꯡ ꯖꯤꯃꯤꯛꯄꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕꯕꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯌꯨꯊ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯍꯤꯜꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯍꯤꯜꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯍꯟꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌా ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯥꯝꯉꯥꯅꯤꯡ ꯖꯤꯃꯤꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ Emergency Response Capacity Building haiba hiramda Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki MG Avenue da leiba Conference Hall da numit marini chupna chatharakiba training program ngasi loishinkre. Indian Red Cross Society National Headquarters New Delhi na International Committee of the Red Cross New Delhi ki matengaloinana chatharakiba training loishinbagi thauram International Committee of the Red Cross India, Nepal, Bhutan and Maldives ki movement Cooperation Coordinator Parak Borkarna Red Cross ka mari lenaba hiram kayada wa ngangki First Aid ki Master Trainer Dr. Bankimna demonstration sing pangthoktuna sarukya akiba volunteer sing bu hena wakhal tahanki sarukya akiba volunteer sing dasu certificate sing yen thoki training lotion bagi thauramadu da Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki chairman Narendra Ningomba, Vice President R.K. Nimayama Sung State Secretary A. Nabachandra su sarukya ki Operation Sadbhavna gi makhada Indian Army na sinduna chatkiba National Integration Tour da yauriba state
asidagi mahiroi kunna tha asigi taruk amasung tareta Uttar Pradesh ki agrada chatuna mafam aduda leiriba maming leiriba monument sing yengkre torasigi second leg ta agrada leiba Taj Mahal Agra Fort Fatehpur Sikri amasung Sikandara monument sing yenghanduna mafam adugi ina khulaba cultural heritage ki matang da khanghanki masigi mathakta mahiroi sing adu Army Airborne Training School amasung Parachute Brigade Museum da puduna Indian Army ki paratrooper sing ki hai sing basing yenghanki hariba National Integration Tour asi tha asigi tang tarani thoida loisilagani ngasi state asida oikiba inga sagi paw mu pizari ICAR Regional Center Imphal patagi fangba report ki matungina ngasi state asida khwaidagi sabagi chang Celsius degree 15.3 aduga khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree 13 oiki nushite awai sing manilgi chang na ayukta chada 10 amasung nungthildana chada 58 oiki nong chubagi chang na millimeter sinodasmik amani Hauzik aroibada maroiba pausing amuka hana pizari. Center da wari sanarabasu kulai paiba kuki sing na Manipur da mafam hong duna nongmai kapa leptri kuki na kablakpa nongmai maruna panbadagi maunaha ama leikidre. Lamdam asigi yelho furup sing gi culture na Manipur gi culture ni maitai gi culture khakta na lamdam asigi culture oina saktak po yaroi haina Rajya Sabha gi MP Sana Jawale sembada phongdokre Manipur da su National Legal Services Day lising ani kunmari pangthokre mipum khudingmak achumba wayal fangnaba lemna logi mating lobu yai haina Chief Justice Sridhar Mridulna phongdokre amasung Kunda sinduna leiriba mitop hana khandoktuna masagi maramda halandringaida mikop thiba amadi delimitation gi thabak tawfam thokti haina MMTU na phongdorali matang asida bulletin asi loishinjare Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maruoiba state asigi leibag asigi amadi malem gi oiba e pausing gi damak SKTV news pu meeting ta duna leibiu madugi damak Google Play Store amadi Apple App Store da changbiduna SKTV Manipur gi app download tawbiu amadi sel amata tingdana SKTV gi news amadi atai channel sing yengbiu natragana SKTV gi website skyic.in da changbiraga website asimakta da ROTT haiba option da click tawbiraga meeting tabiu amadi aikhoi gi social media handle sing join tawbiduna khudaki oiba e pausing lobiyu pumna makpu amuka hana khurumjari